Nxa lisanda siqhuma igama lami nguChris Gande, nanzi inhloko zendaba zethu lamhla. Kenya, izigidi zivotile kukhetho lokudinga umongameli kusesatshelwa udlakela. South Africa, abatshengiselayo bafolile besola umongameli Jacob Zuma phambelini kokhetho lokumsusa edale leParlamente. DRC, abaphikisayo baqale ukutshengisela kwamalanga amabili befuna ukubamba ngamandla umongameli Joseph Kabila ukuthi enze ukhetho. Rwanda, uhulumende ufuna ukukhweza inani labalamandla kagetsi. Italy, isikhonzi seLibya sivumelana lohlelo lokwehlisa inani labasuka eNorth Africa besiyadinga ubuphepheli eEurope. Kwanele kwanamhla, asidibaneni njalo kusasa.